Jesucristo tatituste, sigon Apocalipsis 18:4 o karjamaste, akam sasaw artaniptam. Markaha, mistsun hapkham, hanhupanakchik huchloraphamti. Buenos días, Munat Hilanaka, Cuyacanaka, Jesucristona, Sotiparua, Arum Tanipsma, Acalwatana, Maiko Timpi, Humanacana, Utanakaman, Katastan, Acá Radio Tercer Éxodo Ocatoque. Un Jacoseñas Comaja, Yusaja, Acanchurasquisto, Acaora Cana, Ukami Panua, Maiko Timbis, acá sábado vista cantatina, Humanacan Gilatama hermano Lino, por intantan, acá Radio Toque, Humanacampi Osanarunacapa, Paltaseñataki, Humanacaro, Paltañataki. Seguramente Humach leer actao Santa Biblia. Esa. Takenwa Biblia hotjaraki akatimpunakanj. Ukampisa a veces ajlisaja haniu maininaka ukakam intient karaktante. Cualquier texto nakter leit ankaj akalwatanja ukanakja tal vez leit arakstamaj walhakuti. Pero de repente han amuy karakstate. Entonces akalwatan humaj osktam atención. Diosani yanaptapampe. Ukampe. Entiende ñane, ukatste, yusani anap tapambej, ukaro nakat waitapisiñane, ukaro nakam isinta siñane, ukat yusanaro nakapampe, ahayun chamancha serekiñane. Hao katakiwa ka programaj, markaja mistunjapjam sasina. Esa, huchaloranyata, akahora que Nyanka, amtanya nakata, take hakin sistema nakapata, wakisri umistanyasa, Diosan sistema paro, Diosan aruparo. Ukato aka programa sotistata, markaja mistunjapjam, hanopanakchika, huchlorapjamte. Unjamateja apocalipsis de ron kelkataki, ay kumarjama. Ukamaja Diosay bendispan, Diosatwa mait asueñane, oración toque, Ukatwa Diosan arunakapja leita se warakiñani. Ukamaja Diosarak esta siñani, maita se waiñani, ora waiñani. Umajila kuyaka sartaseraki mukatste, naya chica Diosat mayirakim. Esta serakim oracionana. Orañaj wali importantiwa. Porque uka oración toqueo Diosampeja, parlastan, waitapistan, Diosampeja, Chekpachapini, más suma aukimphan para las tanj. Ukamaj, Dios ataimaita se mañana. Alajpacha capaz gloriri Señor Jesucristo. Akalwatanwa, Yuspagarsma, Maiko timpismaj, Porteni tamata, acá Radio Tercer Éxodo Ucaujarro. Arona kama lok tanyatake take istirinakaro. Arona kama parlhait anyatake take kitinakatej suyapje aka programa upanakaro. Señor Jesucristo, humakiya kalwatanj akalakajs osam, amuyoks osam, qilqatanakams uñest erakita, ukamata, take isteri buwanakamaro parltanyataki. Kitinakatej aymar lajra parlapje, upanakatak wakist atawa aka programaj. Ukamaste, take
wawana kamaro, akalwatan arhtayam, ukat hupanakaja, akaro nakama, istaphan. Ukatste almanakapanaj manqtatani, chamainstatani, istaptatarakini. Porque ukawa, humaj qilqatanakam toque para la gesta. De kinanakaja, istapitap nakajawa. Wale suma chamainstata alimentata nakajawa ajayunja. Gracias, Padre. Almanakajanja solamente aronakam manqtasisakiw chamani bjerikta. Aronakam parltasisa ukampikiw istapita bjerista almanakajanja. Señor, takpacho nakamaro, bendistam istirinakaro, que tiene que tal vez por primera vez a Calvatán, istche mahilasa maculiacasa, umaj Señor, ukampe kanantam chimapa, ukatste hupaj. Tal vez han katoxtamte, umaro kespiripata, umaj Dios, a Calvatán, kanantam, ukatopaj katoxeriktam, chuimaparo, umaro, Espíripate con Jesumaspas. Señor Jesucristo, Kamsasamait Asma, Akalwatanja, Jesucristo Santo Sutimaro. Amén. Amén. Dios ayo kamaj bendispan munata kilanaka kuyakanaka. Jet pachasa Diosan arunaka parol asinyaja sinti sumawa. Porque Diosan arunaka paja Viñay hakaña aronakawa. Diosan aronakap jamaj haniu kite hakenso tikiti. Solamente Diosan ki uti. Kamajumaj kalwatana, pasinchampe, respetompe, istawaymaya, aka Diosan kolyana bendito aronakap. Niyawa aka maya paya programanakan palt astanja. Ukaste Diosan armanakapampe istapisiñat. Diosan armanakapampe armantasiñat. Parlastan. Kun hasumas. Diosahmuni. Kumaja. Diosan armanakapampe armantasiñama. Ajayuna. Ukamata. Supayana. Tendaciona nakaparo. Jamisen yanakaparo atip henyataki. Kamaj Santa Biblia abstasiñani, ukat Diosan arunakapa taqtasiñani, kaukir qilqattej pasirinakatpach liit astana, ukapais pa qilqatanakawa liit asiwayañani. Ukamaja iqatasiñania machak testamentona apóstol Pablon cartapa Efesios upanakaro. Efesios 6. Ukatste versículos 11 ukat naira toquero lit awaiñani hichaj. Akam sasawa si Dios anarun kapaj Castellan arun. Efesios 6 versículos 11 ukat naira katar. Vestios de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Gloria al Señor. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Litas que Kiyanukam, verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Gloria al Señor. Jucampe, castellano litas que verso 14. Estad pues firmes
ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la cota de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salud, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios bendiga no kakamawa akasuma musqaronaka litasueñani akalwatana. Ukamaja, Diosaja, humaros nayarosa, bendicispan akakollana aronakapampi. Akasuma musqaronakapampi. Akaronakaja, yosaria oskisa, upanakatakiw. Akaronakaja, Diosano nakaparua chamanche, bendice, kusisiye, y viña jacaña choraraki. Kunat, kunalaikotej, akaronakaja, Diosan lakapat misteri aronakawa. Kusisiña okamaj, Diosan lakapat misteri aronakaja, creyente nakaro, kusisiye, chamanche, bendice. Chekpacha, antakas pasukama, chekpacha mankakas pasukampuni, creyente nakan alma nakapaj manktasi, umtasi. Ukatao, Señor Jesucristo, Evangelio de Juan, ukan Dios aksej, creo que capítulo 6, ukan kiwa, Dios aksiwa, anchihawa, chekpach mankaj, wilahawa, chekpach umaj, hancheja manktasiriste, viñaya poniu hakane. Wilaja asiriste, viñaya poniu hakane. Nayawa juparoja, tukuy uronja, hakatatayaja, sasao si Diosaj. Unja kusisiñas. Kuna pachatej Diosan aronaka parl astanja. Kuna pachatej humaj istata. Atencionampe, respetompe, Diosan aronaka ukapachaja. Manqtasisktau humaja. Diosan hanchipas manqtakasma ukama. Diosan wilapas umtaskasma ukama. Kun haukaj kusisiñas. Diosan hanchip manqtasiña. Wilapa umtasiña. Gloria al Señor. Ukapihakej orasajan intintik tantej. Ukapihan intintik tantej. Yakipahanu yaktante. Akakolyan arunakaroj. Hanis con significas ukam pienstan. Hanis con valoranikas pas hayukam. Pero hani ukamakit. Diosan arunakapaja sinti hacha valoraniu. Diosan arunakapaja kimskote kolyanao. Gloria al Señor. Ukamaja, acá kailkatanak leit asisaja, parlt asis kikiñaniwa, acá programa empieza. Diosan armamento nakapampe armanta siñajat. Diosan armamento nakapampe isinta siñajat. Dios aukej yuspagara taponipan. Sotipaja chancha tapan. Kupaja chikpachas wale munaseñane
huqt'ata Diosao. Alaqpachaw queja, wawana kaparoj, sumpini istapt'ayaña munej. Porque Diosaj wawana kaparoj consideriva como más soldado jama. Soldado. Ya. Palla sarakiu ma aymara ronja. Ora sakham mauka castellano pham mis tatakirakiu kitab tatakirakiu pal tasrektan aymarja. Ukampisa Diosaja yanaptistpan Daqui kitenakatej aymar pal taseritanja upanakatakiwa aka programaj. Aymar pal taserinakaj daqui toquen utjaraki. Haneo solamente Bolivia marcan kakiti. Anukaj Chilins uthiu, Brasilans uthiu, Peruans utjarakiu. Ukam plugaranekan, kitinakatej Bolivia raquet por motivos de trabajo, sarapje. Uka anka marcanecaro, upanakaja, Aymar anakawa. Upanakaja, Aymar lajrar yoriri nakawa. Por lo tanto, hayamar anakawa kamjapje ka anka marcanecan, pero uka lajra hani Aymar armasipkiti. Porque Aymaraja, lajrasaj walemos kapiniu. Así que hermanos, ukamaj paltasis kekiñani, Diosan armanakapampe, isinta sinjata, armanda sinjata. Kunats Diosaj munpacha, wawanakapaj, takke, hupan, armanakapampe, armanda siñasa, kunats Diosaj munpacha, wawanakapaja, soldado nakapaja, hupana, takpach, armamento nakampe, armanda siñas, isinta siñasa, unalaykotej, iwasak mach anu wasiñanktano. Manu wasiñanktano. Kitimpis nuwastanj, aniu haqimasisam nuwasktante. Hanakwa akan Biblia xeja no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Ve? Aniu haqimasis contra. Anukaj aka irinkiu. Ukañanqa munañane. Ñajo supayanakaj. Demonio nakaj. Kitinakatej tentacionaros horas haltaen monisto. Kitinakatej pantjaen monisto. Kitinakatej horas yast enganchisto. Maizaro hanwali takiro indayen monisto. Diosat hirkajan monisto. Ukañan kajayunakajanemon kite Diosanarunakap istañas. Ni aka evangelio yatiñas. Chaj hayuka ñan kajayunak cuenta. Aka chamak mundunki uka munañaniki ukanak kontrawa nuwasisitanak creyente nakaj. Diosan soldado nakapaj. Pero si tejan armani kañanej, unan perek nuwasiñaniste. Pasereja, paser programanja, paser sábado y domingo pal astanwa, un jamás sansunas ma hiskach akambik, ukach akakino, ukach akakiu diosaj usana, ma armjama, waranka feliz dionaka, hiwareña taki. Uka uwihwajrat pututo, uka saño wakulla, uka maraki uka nina akir nina, uka kimsa arman pikiwa hedion chachaj uruna kapanja, atipjanja enemigo paroj. Madianita satuka enemigo nakaroj. Uwihwajran lortata, uwihwajrat lortata pututo, ñeqet lortat wakulla uqaroste ma nina vía uka wakull manjan uka kimsa cosas aquí Diosaj usan como arma wawana kapaja atip patak enemigor. Gloria al Señor.
uk parlastan paserej. Y Davitaj uka hacha Goliat sata hacha hakeroj atip taqueja kunakast armas Dios Josán. Aunque riej monataina istapiaña David Roja iskudumpi cascumpi taqueo canak no hacen uka isinacampi, pero uka tiempo David ani ukanak puidcante ukanakam nisarnakans. Peor todavía no hacen paj sasausi. Primera Samuel 17 ukanak. Acá isinacam pernaj ahí en este edicto. Uka topakala uka isinak yuchorpay tatarpay uka liutaway uka espadas hakte uka qoricha uhanuka hiruchalikunak hakte uka kaskunak liutaway uka topak solamente qorawa kato mahis kalawampe uka tste pechqa lyost aqalanakwa irtasi uka ochos paparuskuntasi yast ukampe kiu upak saikate ukampe kiu yasta makatkate no tasiri uka hacha Goliat sata hacha qembe filisteo haqembe uka topaj uka chospat erstasin ma qalit oskte uka qorabaparo uka tias topaj yast may muitay paya kimsa yast topaj kwampeo liut e qoraut e yasta uka qalao Dios Jose uka qalaskan uka orana David atakej ma arma Dios Joaquillan uka qalaki uka qalawas yasta qorawat mistan uka tste Goliatan paraparo directamente por indana. Porque Dios sabe usando uka arma. Hauka nakatwa pasere sábado y domingo paltastan. Y chaja continuo tañani. Acá mensajín. Armandasim taqe Diosan armanakapampe. Pero chaja kanja unihawaitanwa akalwatanja. Ma chali kumphama umaja chiqa kankanyampe imantasim si uno. Un jamás más soldado wala nakasan mantaña pataki chali grandataj. Istapjeri pachatao unihapjeri pachatao. Chalecos antebala hay como se dice castellano ja han walas mantkir kuirpur katim ponakan todavía ko hirut lo latairi de no especial hayuka chalico pjama pero chiqa kankanyampi ma chalico kaspasukam chalik tasimsio nos parqueo anicha ukahma armawa chiqa kankaña ma armawa hisa monat hila monat kuyaka cinturinam pham wakandasim siwa chiqa kankañampe aski kankañampe ukaj ma armarakiwa cinturinaj oqaroste iyao sañaja ma armaraki ukaj ma escudo ruintata hirqaqa siñataki supayana michina capa, supayan nina flecha na capa, porque supaya jukan nina michina campi, flecha na campi, lanza na campi, ukamo ya está, que vas contra no va a ser aquí. ¿Ve? Entonces, hanite que vas a noticar escudo, con azuca escudo, ¿ja? Y ya osaña Diosan arupar. Y a osaña Diosan promesa nakaparo. Y a osaña de que jewasaja jespiata atanua. Y a osaña de que uchanakasja Diosawa perdón gesto, hare gesto, Calvario cruzana huila huartatapampe. Y a osaña que jewasanakatakej haniutikit jiwaj. Porque Dios axiwa iya oserinakaj nayar iya oserej iwatanis hakaska kinio. Tak
uka Diosan promesa nakaparuhi wasaka iyaw sa nyas. Uka iyaw sa nyaha ma arman pesasiu, ka armaste ma escudo, wala cha escudo. Kung jamás manifestasyon na nakanaha, uka polisya nakah, a un cuartel nakat soldado nakah mistsu kati hasta cha escudo nakas aptata. Pakih orasak kala nakampi wilhi. A veces kuna ya hasta tuksanta tumate nakampis wilhi. Kuna yaka botil pakita nakampis hakhe. Ukat uka polisya nakas, uka soldado nakah, uka hacha escudo sa taha, ukampi hupa nakakatak tasipre. Ukar kamo kalas porindas ki ukar kamo takikonas sa botil pakita nakas sa takikonas. Uka escudo ma armabi. Pero tsaka iyaw sa nyawa uka escudo lantinya paksiwakan. Gloria a Dios. Ojalá más entiendís. Mire. A ver, uka hitlit oñani. Versículo 16, ukangiwa. Efesios 6:16. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Gloria a Dios. Kun jakosisiñas. Munat hilata munata kuyak. Munata waina tawako. Humach creyente estaja más soldado tao Dios anera katapan. Pero acá en Dios aja hischisto ataque armamento nakapamp isinta sinyani. Uka mainir armaja kunata inasa escudo. Ahora kunapa chas escudo hotistane kunapa chatejewasak iyaw sanyani Diosaro. Aro nakaparo promesa nakaparo iyaw sanyaneja. Uka pachawa hotistane uka suma hacha escudo. O cambio hiwasak hirka kasinyani. Take supayana, michina kapa, lanza na kapa, flecha na kapa, ahkernin ham, flecha naka, kalana kachini. Porque supaya take chamapo, apso take armampio hiwasarojiast, ay neste ay monarquista. Pero hiwasaka, iyaw sa nyan Diosar. Diosak siwa, enemigo kotach aljama hotanes gaya. Pero hanas haramte nayawa bandera ptaxi. Entonces, ukah ma promesa ukaro hiwasaka iyaw sa nyasa. Iyaw sa nyaneja ya hasta escudo wala chaot histo. Diosak bendispan, ukamach a ver, ma kocho esta hora kiñani, kochoja wala importante rakiwa, ukatwa hukampi paltas iskeñani, ta kay Diosan arma nakapampi armantasim. Ukatemat paltas isktanj. Kamahichaja, akajaima yupaistabi, aka radio pacha, Diosar yupaist oñani, más macocho. Dios bendispa. Gloria al Señor. Aleluya. Un Jesús como.
Amén. Gloria a Dios. Diosaj yupay chatapan, acá alwatana, acá radio tpach. Porque Jupao merece taque gloria, taque alabanza. Ukamaj, con jamatejo kakochoch istawaitan. Han jipar uintasa, han hucharo kutasa, wakisiwa yosaro arcaña. Kisa. Awisa sakmaini na kaja, karjas jiu Diosan arcaña. Maini na kahorasa jairas jiu Diosar arcaña. Maini na kaja, todavía en Kasip jiu Diosar arcaña. Un jayakisiña su caja. Hermano y hermana, y la cuyaca. Una payatej, humaj, mayak amtasta Diosar arcaña. Hasta kunur kama hakan jurjistan Diosa ukakamponiu arcaña sah Diosar rojo. Maski yanta sutpan, usonaka sutpan, akes onischispan, familia san munchispate. Iwasaja, arcaña sawakisi. Diosak sarakesa, chititech nayar arkit ukat, hani krusap aptatot kira, hani unayatak kamagitsyo. Wakisi Diosar arcañaja, cruz aptataraki. Cruz apañaja, Dios laico, takesiña, sufriña, Dios laico, apenas un chuquitaña, iscachataña, etc. O campesa, Diosaja, qilqatap toqej sarakistua. Nayajani umarok tihkamat, umachika askau, hasta mundo tukuikama. Gloria a Dios. Entonces, upampeja, seguro poniu. Upampej utji, seguridad kankaña. Niu pajait kistote. Yantang chiñanes upaj yanaptistaniu atiptaña. Yakinakas utchini uka yakinakas kusisiñaru Diosaj kutikipayaskani. Pistañanakas por inchineja, bueno, Diosaja horas apar tiempo paroj tantapja churaskistaniu. Diosaja lamatapan. Ukamaj continua ñani, taqi Diosan armanakapampi armantasim, haukat jaipaltasiskistanja. Entonces con jamatechnin karaj saskayatja. Utjaña pawa humanja ma arma importante, ukaste escudo. Escudo. Uka escudo pi humaj ataktasit. Una pachatech supaya haktan katam. Malansam. Ma flechampis flistanita. Kalampis tal vez. Ma tuksanta tumatimpis tal vez. Consta que uka significa. Abisaja, osonaka, problemanaka. Abisasaj maikhtasiña nakahuti, karaktaña nakahuti, ukaj supaya nacha, flecha nakapau, arma nakapau hutantaski, humakuncha, ani huma amuyaskatati. Hay kapi humaj absoña maja, uka escudo. Ukam humaj el kakasiñama, ukaro por entasinkan, humaste sigue adelante. Y ausasa, Diosan promesa nakaparo. Ukatawa ka nakseja, Diosan aro nakapaj. Sobre todo, tomando el escudo de la fe. ¿Ve? Wakisio armantasiña uka escudompe, uka escudoste, uka armaste, y au señao Diosaro. Y au señao aro nakaparo. Y au señao promesa nakaparo. Uka uma escudo. Y au stati, porque Dios anarupaxiwa, kumataklit anera perisnawa, akalwatanja, Hebreos, mira, acá Machak Testamento, Hebreos, ukaujanwa katasi, ma texto importante.
Hebreos 11, verso 6. Ukanaxio akam castellano. Empero, sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria al Señor. Hanitech iya usanyak otikcheja, haniponewa, Dios aroch agradxnate. Kauk sumak iglesia saraskim, kauk Santa Biblia leiskim. Más que kauk sa, umak Dios aroch ofrendanax churasma. Más que kunslorma, pero se dejan iya usanyak otikcheja, haniponewa Dios aroch un ham manerans agradxnate. Ukat wakakil kataxej castellanonja, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ve? Una pachate humach diosar iya osataja, ukakiu diosaja, chik pachapin humaroj, katokatam. Diosanera katapan humach wale, diosaro agrad kiriata. Una pachate human utjanej iya osañ, diosan promesa paro. Iya osañ aruna kaparo. Iya osaña que Cristoja humalaico hiwatapa. Iya osañama que Cristoja huilapampe hucham harek katapa. Taque ukanakaro humak iya osañama. Ukapacha humak Dios aroj agradata. Dios nera katan humak agradable Dios ataki. Pero anite utkani uka iya osañaja imposible. Ani ukonejamat sumak agradkasmat Dios aro. Entonces Efesios libro nxeja uka iya osañawa convertirse ma hacha arma enemigo contra. Ma arma, ukawa escudo. Escudo de la fe. ¿Ve? Cauca importante es como arma. Supayan michina capa, flecha na capa, lanza na capa. Uka escudo kama por intasingane. Humarojaniu kama chikatams. Pues señor nicha. Gloria a Dios. Ukamaj. Utas que ya no está tampe Efesios. Unana campesuti. Okarok sarakiwa. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. Gloria al Señor. Ukajyaka armaraki ve. Calzado. Maisatisnawa. Wisco. Ya que panakak sapjaraki ojota. Ya que panakak saraktano zapato. Ahí comes. ¿Ve? Sandalias esas sapjaraki. Kuntej kayorro protijke. Ya. Kayorro protijke. Ukawa. Wisco. Zapato. Calzado. ¿Ve? Soldado nakan ma especial zapato otiukaj ma botas de combate. Kayoh protihitanya pataki. Kayohan usuchitanya pataki. Chah hayo kamarakiu siwa. Hiwasanakaja zapat asiñas, wiskun asiñas. Uka wiskuk ka zapatoh ma armarakipi. Kayorro protih. Kayohan chapinakaros takatas kanya pataki. Han kuna arekalanakas kayorro usuchas kanya pataki. Ukaro protege. Zapato, wiskoj, sandaliaj. Ukatakan seja calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. Entonces, chaja, uka wisko lanteja, kunas armaj Dios achoristo. Ukaste hermanos, Evangelio de paz. Acá Evangelio zapatompe. Acá Evangelio wiskumpe. Acá Evangelio sandaliampe, como señane. Acá Evangelio ojota, ucampe, hiwasaja. Zapata tañasao. Wiskunda tañasao, cayusar. Evangeliompe. Ojalá yo me captas, un carunac. ¿Ve? Entonces, kao kachakate homak sarkata, ukan homak evangelio, parlaña me poniu. Evangelio Cristo, Evangelio machak yati avivo. Entonces, kao kachakay humak sarchita, ukan humak arsunya maponiw, haniup engkasnya maket evangelio. Mas
Hachaqepas, kitipas, estudiantipas, kunakas personapas, humaj palañamao, porque yo sanarupaxiwa San Marcos capítulos 16 ukanja. Yo sanarupak kamsisa. Predicad el evangelio a toda criatura, Sariksa. Acá evangelio, acá machak noticianak humaj yatia ponem, ta kehakenakaro se ve. Entonces, wiskoja ma armam sa serakiw. Haneo Dios akmonkiti, soldado nakapah arakayo nyapa. Nunca wiskonta tanya pao kunampe. Evangelio wiskum. Evangelio zapatum. Kamsanyan, evangelio botasam. Entonces, kao kachakay sarchinyani. Kolyochak sarchinyani. Pampatok sarchinyani, porque kayo hay na irakat sarchihani ya. Uka kayo pi protegitanya pah. Uka kayo pi apanya pah aka glorioso evangelio. Uka tao mayaw hanakseha. Sinti kosiskayawa. Kaukiri kayo nakateh api. Machak yati awinak. Evangelio Dios narunakap api. Ukana katakih wali kusisinya puniu siwa. Entonces akan Dios narupa Gestua armanta sipkham takke armadora nakampi yosan arma nakapampi enemig kontra. Supaya hanimon kit evangelio. Uka demonio nakahanimon kiti machak Diosana aski yatiawa nakaph. Pero Dios asti sististoa armanta simumah. Wiskunta simuka evangelio. Aski kan kanyampi. Uka evangelio wiskum sapatum. Uka pima armarakih. Maski supaya kulir pas. Supaya rohanis gusto kapan. Pero Dios ahumaro histamba wiskuntasim evangelio wiskumpi. Anio kare kayo nga makiti. Anitih kayo mah wiskuntatakanich evangeliumpi. Anio awans katat. Yast kayo rohinas chapinchita, inas maari kalartak kata sa kiyasta. Will absuschita, inas ma kalar langtaschita, yast ukaka maginiw. Hani po irhatat awansanyo. Ichoro hual hanina kawa. Aka evangel takinkapje, pero lamentablemente haniw kayo nakapah wiskunta takiti evangeliumpi. Haniw sapat atakiti evangeliumpi. Ukato pa nakahiyasta, chapyo chapintje. Orasaha langta si waya hapjewa. Orasah silch apsos jewa. Unat kono legote hani evangelio sapatonikit. Hani ukamp armantatakit. Kayo hani ukamp suma protegitakit. Kun jamasuman kayo mah munat hila munat kulyak. Orasah hani humaha. Akayo san arunakapa. Nilit asktas. Lin yatisktaw pero orasaha. Alejo kam adorno ke apnaktah. Umakleit asinyamaw yosan arupa. Aka yosan arunakapaw evangelio. Aka arunakaw evangelio san moneja machak noticianak. Machak yatiawenak. Kusiskay noticia. Kusiskay yatiawe. Hanit ukamak evangelio. Porque evangelio hay parlisto viñay hakanyat. Evangelio parlisto machak kuerput. Evangelio parlisto hatiki othiw hakatatanya. Kristong kir hiwatan na kaunera katha hakatataphan. Ukasuma yati abisti. Ukapi evangelio. Además, Dios aksiwa nayar iyaw siri nakahiwatanis hakas kakiniw. Ukasuma yati awin kasti. Ukasuma noticias ti. Ukapi evangelio. Ukampe wiskunta tanya sapi. Ukampe sapat tanya sapi. Ukatapi akanha yosan arupaha ischistoh Efesios 6:15 ukanha calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. A veces hanipi yakan hamakitih zapatos armas patist wiskust armas patist hay kumsan kamao no aniw wiskoha armaw
zapato marmawa. Pero uka zapato evangelio wiskuña pau, evangelio zapatuña pau, ni cualquiera. Bueno, ichoroj moderno timpunctano, hanchinaj, kunayman zapatuna kautjej. Telatza, gomatza, suelanakatza, ¿ve? Aquej zapato pone, chachats warmits taktejaniu kites karakayuk sarnakit. Aniu. Naira timpuna kaman kampun. Pero kuna pachatej civilización ajast mantje, cuat marcana caros por octanja, y hasta zapato pone una erengue. ¿Ve? Zapato. Iskasa chas. Ukama hanchin. Pero ka hanchiwa. Pero chak palas tanwa espiritual almat. Espiritual zapatut, espiritual wiskut, ka espiritual zapato, ka espiritual wisko, uka pe ma armarakij, uka wisko pe evangelio nyapaj, uka zapato pe evangel zapato nyapaj, ukam zapat atahomaja, saika tatao, turka tatao, enemigo roj, supaya roj, demonio roj. Porque demonio ja, supaya ja, aniamun kit acá, machaqui a tía vainaka, parlañas muchas veces. Supayajani monkite, acá glorioso evangelio, istañapaq, ni monkite. Porque acá evangelio, viñaya cañarua, pori, alajpach marcaro pori, posesin marcaro, samaraña marcaro pori, acá evangelio. Ukuhan supayah monkit. Supayah moniu takenes este infierno manjapachar saras uk. Porque infierno Biblia siwa wakiatawa supayataki itake demonio nakatakiu preparata. Supayah ni pisapak monkit saranya. Supayah moniwa akero, chacharo, armir, wenar tabakor yasta katatiñ, arrastrañ. Uka infierno. Pero chak Dios ajanipi monkite ukar saranyam Dios ajmonipi más bien viñay kusisiña viñay kañ marcaro sarjanyam. Oh monat hila monat kuliaka unja importantes kumaj. Dios aj bendispan ma pachum istas kakiñani ma alabanzampi yupaychawañani porque akasuma qollana runakawa paldas iktanja akalwatanja. Entonces wakisirakiwa Ochumpi osaroja, yupaychaña aún acá radio pachasa, acá collanarunaka para el tascasinsa. Ukamaja, humaj istaptasim, taqi diosan armanacapampi, ukapacha humaj ma chekpach soldado de ata, enemigos atipjarakit. Humaja kajaima ochumpi, diosario país toañani. Gloria a Dios.
Amén, gloria a Dios. Kun hasumasuka qochoh. Taqe evangelio parlerinakaja. Kitini usisa? Wah, Jesucristona marcapa. Diosano onakapa. Dinakatej evangelio zapatum zapatataki upanakaj. Akajaisi ukosisin orujo taski. Hermanos, hermanas. Pachapniwa, Diosan arunakapaj. Yatias kisto más suma. Machak noticia. Akapachak tukusiski. Akahora kekala tanta merke tukje. Usuntata. Ma usura kwarmej. Wawacha siñatekej. Warareja ukaruintati hasta akahora kej. Hacha. Dolor de parto ukarpuri. Anjamakiyo qollaj otjit. Anjamakiyo kitis. Qol qaspat. Ni kuna suero, ni kuna indicción ukanakampis akamunduroj. Porque qala osuntatawa. Uchampe. Merqejarakiwa. Qala chuyman kipstatawa akamundoj kaorakej. Pero Dios anaropaj para el chistowa. Machak orakit. Machak Allah pachanakat. Kun hakusiskes. Ukaj. Chik pachaponiwa. Machak. Noticia. Machak yatiavi. Papi evangelio. Evangelio parlaski. Akahora keh al tantajaneja. Akahora keh al merqejaneja. Ninampi nakantayatajaneja. Entonces Dios aja. Machak. Orak. Machak Allah pachanaka. Yuri jane. Ve, nace jane. Pero ka machak ora que machak siel hotanya patakeja merkay kukaj tukus janya pau. Is namaste para el tasisktanoa aka programanja take diosan armana kapampe arman tasinyani ukatokit. Akakamaja ni awan santanwa. Chalikosa kwah ma armam sa sitainaw. Sindurinasa kwah ma armam pe sa sitainaw. Wiskusa ma armam pe sa sitainaw. Iskudosa ukah ma armam pe sa sitainaw. Take uka arman na kampiwa. Arman tatanya siwasaj. Hiwasat chak depende. Diosak chorjisto humar chorjtam diosak. Humarok take aka armanak Diosak choroktam akak isintasim akak armantasim sas. Ukat oras humakiw han munktati. Uka evangelio sapatumpis sapat asinyo. Uka evangelio wiskumpis wiskuntasinyo. Uka chika kang kanyampis ma sinturin ham hiintasinyo. Humakiw han munktati. Humakiw han uka hacha eskuts apharun munktati. Diosak humarok choras ktamwa. Uka arma. Ukaste fe iya osaña. Humaki orasak pachast. Humanaki ohan otikit iya osañak. Diosan aru nakaparo. Diosan promesa nakaparo. Munat hila munat kulyaka. Unyata tasim parahtam akalwatana. Diosan soldado patati. Diosan soldado past ukah. Kato kamay aka Diosan arma nakapa, aka Diosan isi nakapa, ukampi humak uchandasim, ukampi humak saikatata, supayar. Porque supayar atip hanyata ke haneo chamamaj sirugite. Haneo hanchin arma nakako nakak sirugite, supayar atip hanyata ke, supayar ko nakat klarusiwa. Supayar katati anyanewa, kaukir arma naktek Diosak, aka kailkatanj. Akamp armanta si miskistoha, uka armanakamp armanta tayo kakyo supaya katatini. Una pachate humak chika kang kanyang sindurin ang pambakanta tayat. Ma chalikumpis chalikaran tatayata. Han kuna supayan michenakaps paskir chalikumpi, chika kang kanyampe. Ukamarak kayoros, wali suma protehito ka evangelio wiskum tatayata. Ukamarak maam para marok ukahacha escudos iyaosan uka escudos aptatayata. Ukuñhasak supayak katatineo.
Porque uka arma nakarukiw, supayak demonyo nakah, uka airenki, uka hachamonanyani, monanyan tukki, aka chamak mundonja, upa nakah kwa demonyo nakah katatine. Uka tawa, chisto, vestios de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Gloria al Señor. Verso 13, ukanasiwa, por tanto, tomad toda la armadura. ¿Ve? Por tanto, tomad. Katuntam, acá armanak. Katharum, Dios ahomar churtam, inachusat. Ukatsiwakan, verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Dice, Hanwale uruj. Akat hamatao porini. Pero ukahan wali urun humaha. Aka armadura na kamp isinta tayataha. Supaya rumah katatiataw, putumiataw. Pero si tehan humah isinta takataha, supaya humarok al putumiatam, humarok al katatiatam. Porque wasak mach anuas niyang tano. Ukataw Dios aka arma na kampi armantas mischisto. Ukamaha Dios ak bendispan. Tuktayin mun khayatan akatemat pero atiptas kisto todavía utkaski walhanakam paltaña ukamaha hutiri programa nakanwa paltas iskanyan maukampe ukam manerana tuktayrakiñani akatemat armantasim taqe diosan armamento nakapampi hiski ukatemata ukat yaqatemanakatpa paltaserakiñani ukamah akaw kamawa mapausi churañani hutiri programa takio todavía maukampe utkaski Kamaha, humanakah suyap hamaya, Diosah bendispan, haroro domingo alwaste, repitis karakini akapaspa predictata, arunakah, kamahumah istaskaki, amigo nakamaros awistam, vecino nakamaros awist arakim. Kamah Diosah bendispan, anirtuk taikasinja, sañmonaraxmawa, taqi creentinaka. Hermanos, hermanas del tabernáculo del Señor Jesucristo, los demás hermanos, amtasiñaniwa, Kaukir Hilatasateja, Arica Marcanqui, Patricio Meneses, pastor, Upan Esposapawa, delicado de salud, Uliaca Rosita de Meneses, Upatpa oracionazanja amtasiñan, Orgañano Caja amtasiñaniwa, Uliaca Rosa de Meneses, pastor Patricio Meneses, Upan Esposapa, Yusaiho para Coltpan, Chamainchpan, Aka armanakampe saikatpan supaya roh saraktani wasah. Ukamaha hanihumah armasitati maitaña ilata Patricio pan esposapat amtasit. Umaktiusay bendispan taqa isterinaka kaukanakan teja istapak takalwatanha Diosa humanakaro hachana chapa bendispan. Diosan pikiya humanakan hilatama hermano Lino utiri programa nakanwa por tasinkañani akapais par radio toque radio tercer éxodo okatoque. Diosah bendist arakpan aka radio apnacht erinakaro, makina nak apnacht ki hupanakaro, tanto David, ukamarake Juvenal, Alan, ukapasparake Carlos Mollericona, ukapasparake Daniela, Beatriz, take hupanakawa ernakt apje, cham apstasaraki, cham tuktasaraki, Diosah hupanakar bendispan saraktano. Kamaha, hutir program kamaya, Diosampiki munat hilatanaka kulyakanaka. Ukamapan. Jesucristo tatituste, sigon Apocalipsis 18:4 okarjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha, mistsun hapham, hanhupanak chik huchloraphamti.